toe whaatalo whātu le nei tae au si mai alau whaafonga o talafo o la Radio Samoa mo le nei fo ia songafua. Ua whaamaonia le siaki o le COVID o se tasi o tangata whainga luenga I lunga o waalele le ea New Zealand. O lea tangata whainga luenga na taunu I le aso luas fulvalu Februari I le whainga malanga na sauma I Apani, mana whaialo na siaki I le alava taimi ma sawe negative, pei tai o le isi siaki na whai le aso to na I whato a umatu, sawe loa na nafi wa positive. O lea wa awi nātu nei lea tangata whainga luenga I se tasi o no fuanga o whaanofo I se tangata I au kilani, ma o tangata to atolu lātou te no nofo whaatasi wa umana whai o lātou siaki ana nafi ma e negative. Whaamaunia mai fo ele vaenga le soifua malolo I nana po, o se tasi no nofo whaatasi ma le case wa whaamaunia, na ta alo ta apolo po le cough ana nafi le tae au. Ma I le sau waioro na siaki e negative, tari tonu le matanga luenga I ma wa lalo le ono la matio I lātou na I lea no fuanga, ma wa whaatonu ina nei fo I whaawo a le na lātou ta alo whaatasi le malai ta apolo remuera e whaanofo I sea. Se fulu ma le whaisi tangata ngā lulu I lunga o waalele na whiawa I whaatasi ma le ua whaamaunia, ua whaanofo I sea, ma ua to e whaia umafoi o lātou siaki. Ai ino fuanga na asia ele ua whaamaunia, e tu whaatasia talo tae au e na o le supermarket le countdown I le malai waalele, le ana asia I le aso lulo le vai aso ta aluai, mai le 7 minute te eile sfululua I le awauli, I le 2 minute te eile tu lai tasi. Ma ua whaatonu inai lātou sa I le ano fuanga I le taimi lava fo I le tasi, e mata I tu o lātou soifua malolo ina mo le isi se fulu aso, ma a whai ai a mata whaolongo ina a ungal fulu, wala au le Healthline. O le nei case na whaamaunia mai el fo ma el kamupani waalele Dr. Ben Johnston, ma ua whaamaunia fo ele so upu I tala ale Herald, I lalo o ai inga le soifua malolo ina, e le o whaamalo si ai le tatau na whaanofo e seo tangata whainga luenga le kamupani, to e fo I mai a pani, se ia vanga na ai le whaio lātou siaki. A o whiawa isa o loto ai to tono New Zealand, o le ua o tala noanga I le whao ngā o le tusifolau mō tui o le COVID I whio inga whaavau malo. O to tono le safurulua masina a sau le ua sau noa I le Minister o COVID Chris Hipkins, o lo I e fuafuanga le ono whao ngā o le vaccine passport. Ta ua le Minister, e tele ngā yo inga e tataua no uia, peitai, o le nei tusifolau o le amo o mia tele tangata. Ai ele isau lea tala na nafi, ele ima mau atu na whailo mai ai ele kamupani waalele le e New Zealand, le amata whaata itai o le Travel Pass app mo le tolu vai aso, amata atu ele masi na fou. O le whaatata mai ele Minister o le whao ngā o le neitus folau, na ta ua Hipkins e whaato alo ia pe a so o tui o le COVID o lo wha ngā solo pia nei. Silia ma le se lau whaasa fulu isi mafui e lulu ina talu mai le aso wharaile. O las wharaile lea na whaalongo ina ile malosi e valu tesi ma le tasi, e se aile fitu tesi ma le wha, lea na vave lapata I ai le tele o vaenga o le North Island. O nei mafui e lei lalo mai o le wha le malo losi e tusa ma whaamomaunga, ma ua lapata I ai le au scientisi so e whaapitoa e tusa ma reporti a leiti o New Zealand, o loo maua lunga lava le ono toe lulu o se isi mafui e malosi. O loo whaatu mau ina pia whautuanga mo I lato e whaase e lunga o ngalu, a toa mai e o I wha whangota, e awane I siria ma le lua se lau mita le mamau e o ai, a walava le saunga le mū. Na matua e whaatu mulia le tele o mall whaatawana nafi o Aukilani, I le toe tatala o pisinisi whaapea whale ainga. Le tulai ono le tae o nafi le ana toe fo I Aukilani I le vaenga o lapata inga lua, a o isi uma vaenga o New Zealand I le vaenga mua mua. Ma wai e tala foula whaatu mulia o malls, a o nisi o whaamtalaina o le pisi o mall I Aukilani le ana iai, e pe o le pisi o le Boxing Day. O le telo nei mall whaatau e tusa mamoli mau sa matua I lea I lava ma se whaamamalu o le vā ma isi tangata e peo na sau I lalo ai inga o le vaenga lua o loo iai nei Aukilani. O lo tu mau pele whaamanatu, tangata Aukilani, whaatu mau le lua mita vā ma isi tangata I no fuanga whaitele, no foi le whale pe awhai e tele o malosi ato atoa ma le scan pe o lau COVID Tracer app. Reportia mai le longa o pulufana I le taavali ai whaamanu alia se tasi na nafi I Clover Park I Aukilani saute. Reporti mai leo leo waulia nafi le ana whaoa nei reporti ma ua awina atu nei le ua whaamanu alia I le mauta ngase I Middlemore. Ua sawai ma le taal sanga leo e wala awatu I le ofisa I manukau pe awhai e sila fia nisi whaamtalanga whaatatau I le nei mata upu.
Whai watu I tala mai fiti, o fiti le ulua I atu motu o le Pasifika, wa tau nuu ana tui o le COVID. Tusa ma le se fulu lua afe le ulua I uta o tui o le AstraZeneca, o le o tau nuu I fiti ma e o atu I le tolu se fulu miliona ta la Amerika lona tau. O nei tui o lo avel wha mua mua I le tusa ma le ono afe, tangata ngā lulu I tua oi, ma o sauno ai le taitai o lea malo Frank Bainimarama, o lo o le leima malu le te wino nei tui, a toa ai mata penanga mo wha maunga ina ia mauti no ai ngoa o I latou, wa mai a whai o latou tui. O nei tui na wha atupe ina e malo au wha atasi I lalo le vaenga mo whanau, ma o se tasi o polo keti o lo o sau I lalo tui ngā le wha la potopotonga le soifua malo loina le lalolangi le WHO. Tala nao tai au manuia tele le nei aso.